Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ki Nongtrei ke Tnad Bording ki engineer ki seng jong ki Nongtrei Bording ki badan hapo ke senjuk Coordination Committee of Registered MECL Association and Union Relation bentah ke Jingïakhih batang shisngi bala Pynlong haboro ke bai keri India. Kini ke Jingïakhih jongki ke deban persya ke Thmu pen kelai ke ain Bording Amendment arja arpusan bad ke privatization ya ke kam Bording ke badang ya shakmat ke ba kila Pynlong ha office MECL halum Jingshai. Ya kini ke Jingïakhih la Pynlong da ki seng ba prepare jong ki Nongtrei Bording bat ki seng Nongtrei ki bala keno ba kini ka ain pen kela kan pentelot ke jing senshar pa ba halor ke Tnad Bording bat kan ailat ke jing bun ki Riew Shimet bane shimbenta kam tam ha jing sam Bording ki nong yalam ki la pen scam ba ka Bording ke de ke jing shakri pa ba ak bran kam bha bat omdei ban kenya ka tangkum kamar ka ba kamai pisa ki Nongtrei ki ba sangi tre kam ki la bu ka tu ki jing dawa hakmat ka sarkar kentup baka Bording ke di bandanglong ke hok pa ba kebala ban yo bat kebala ban siu da baro kajing pen kelano mardor yaki polisi Pynlong Shimet ha ke Tnad Bording bat gibai uba ban kerlang nari vice president ke Coordination Committee of Registered MECL Association and Union ula penpau baka Jingïakhih kan ye beteng hadu baka sarkar kan weng no yaki polisi ki Thmu ban Pynlong Shimet yaka kam Bording. Protest kelong ni stand in solidarity but ka association jonga electrical employees and engineers association ka parok ko iri India belam khmat daw engineer cylinder dube hakani protest ni penpau mengi persya ya ka privatization number 1 number hakani ka electricity bill ka privatization bakila wara kadai hapo kan electricity bill 2025 wa ningkong hakata ka draft kadai ya ban privatize ka ya ka power sector di privatization ke ikamat ka hang tu kalong baningkong kadai ba multi licensee kemut ba pun ki companies let's say ki company Shimet kila ban participate ban ai ya ka Bording electric komentar ni ngidon tang mengi ke emisian di hakani ke draft kila ban wan ki private players kan ki ailat LT ki bikin wan de ke ega pelong ke ega drawbacks apa ki don ni multi licensee distribution kalong ba kila ban cherry pick kan ki company ki cherry pick ya kanu ke area ke belong profit kat ba ya ke area ke ba tolot let's say ke revenue let's say ke tolot ke jing yonong ke tu ki siapa ki utilities jong ke state kan de hang taru ya kita ki mat badan tu ya kini ki infrastructure bela dan ru don jing toy ai ban kin le you kin utilize the assets jongi kin utilize the assets ke existing infrastructure jongi dan kin cherry pick makipat hang nu ke area ka ba long profit kata ke de ka main thing ba ni persya kan kata I consumer haba pipai pat ya ke jing kata pat yo public kalong ba number 1 ke de ka service finum la banong 100% baka service delivery jungki kan long perfect number 1 number 2 ka tarif kila ban bu hidaki komentar hampa Maharashtra ki pun bagi private player sapo Maharashtra po ka power sector fin pet yak fin New York ka electricity tariff apo Maharashtra is one of the highest hang tu don kita tapas dan adani pas tingim kwa bak kita ki private players kin wan sini kan ni kwa bakani ke sektor, ke power sector kan long ke public oriented public sector affordable power kenang ba kinong rap kinum poi ha jing nama tahu lawan ki private players dan tanong rap dan kata cross subsidy dan nyimla kim mention ish pang kata tementa hangi tingi dan kin menta kinong rap kadan la ka jong ka slab menta ki domestic users ni dan la ka jong slab hapo private players nginum la ban dan bor ban ong lo jong kata di tahi beta bangikwa ba lesi shakani ke thanjungi ba lele ru minum shahi bakan wan ka privatization and at the same time ni support part yaki we constituents ki state ki ba kamtam e kum ka Chandigarh bat ka UP ka bala ya chakmat ay ka privatization hapin pet kini ki bentajung tu ki tahan stay kini ki profitable sectors kini ki state ki profit sudah let's say kawan singiru kan bu ke jing ba yu pai ba Leng nak tai ke dau ni yang ni ban percaya kata. Kumpulan mentah karena teliki jelala niki Riew gila nang ya cakmat la sang bun rei Chandigarh bat UP ti gila ya cakmat
kelong ba employees su ngim kwa ba kin outsource mungkin outsource sebab kan timetang ngi kwa ba la dak mut ban tap kam po ka po sector hi po ka jongi ni David ki beriu jong la jong nang ni na po kelong ki regular employees ki on they should ki contractual employees because kani ka asset sungi kelong ko bon ka ba he ba ti yin shania komno ha ki contractual lada komno ka ownership kan dan lada pidang dai tang contractual te ka sense of ownership kalong kan dan to fin trai ba nei de pila long hi wa pura Nongtrei bo pura jong kan ko organization ki dai tai ben ta ni opposite to outsourcing bat ka management ke jongi bat ka nakaliang jong government bat nakaliang jong management jongi layak yo ban keren man pun benta pun sen ba kin regularize no ya gitu ki employees contractual employees kala don lupa kumbah news pa ai lagi dan news pa tam te ngi kwa ba ka government in ra every message to government ba kan niat invest mana no gitu ki plat tray let's say more than 15 years no ki ba la tray pala de khatat snem ni apo ka organization jungi te at least ka future ki kin ui kin ba ka dot ya ka ba menta issue ne sa ko contractual employees ki don ki bala shong time ki contractual employees without any benefits ni don kata kajing kata ni bini ong gila check management ba kan regularize kini employees haga face man akan nu kajing start jong government kajing champang jong management we are here to support them, we are here to support any decision balong favorable ki employees and ngin yang lang de management ni kalong bani ya tay lang ni long bakloi banya ya train kan tam ta kajing pa jong organization isu tu ni kajing long mo kalau kita ada jing dawa ke jepim mo jabo ka dia ka strike jong ka India berkoi mo national way te ka ai jumna ka jepi pa se kumo pi kum kinong trei hakan ni berta jong Jingïakhih ka ai jumna jepi ko hi kwa mo serta ka di bom trei kam no ningkong nge gede ke manpower ni ke manpower han ni kalau lam trot ke ratio jong ka jing don kam agak pen biang ke penyat seprang ke kam ba ke jing don Riew ke ratio ke gap la pon ha ba ki don ki officers ki bupat li likely di office ru di technically pin patch po feel ru feel ki lineman ki line staff kini ki deliver ya service dem ningkong ni shong nang in office ni yo ni pa ki ben leche po ki fees pan restore ki line ki de haba kan lip ka line nada dan Riew haga caka ban chimpor ban lep tang san minute kan chimpor si tengketa kan chimpor si kenta namar kini ki lineman kim dan tang si jaka ki dan ki ba li attend for shapo ko we jaka nang ni satai kim dan Riew ban lek ki hab up hadu don pa ki tu ban lek pat sini ka fort kepada tang ban clear within 10 minutes 5 minutes ni lah hab up kita ban delivery to good service ni dan kami di manpower ni dan kami Riew apo fee ni dan kami Riew apo ki areas ban long ba ka power system ka long reliable ka long stable gitu bagat te haru mentang i demeta ngatrai kini kinja du funeral kalau funeral ba highlight ini rumah kalian jungi nak kalian joki engineers nak kalian joki employees ki kwa IP berkenra dengan message mentangi don yang revamp distribution singing scheme kabai ni pentamai lut yaki lan prepare ni wara ri lan prepare ki transformers ki pentamai namar balik kalau kum ni pindah sengap ha let's say chet bon ki than ki chet wot ya voltage bakal low voltage tapi balik ke low voltage kalau mau transformer udon hang ni kali kalan ke balik cing ki public kalau hadu kilometer hadu kilometer dekat pun push ke last mile yang kati yang Riew ke voltage kalau drop kam clancho tementah nak ni revamp distribution scheme pat ke jayu ha pedeng jong uni transformer ngibu yang suwe ngibu yang saat kenang ba ngin improve ya ke voltage profile kan kata di number 1 bangile ita kami hab anchim shutdown ngimlong banle online ni shim shutdown mentah kata ban improve infrastructure let's say in 6 months from now when iba ki benta prepare kum ki than new shalong kum ki than station po upper shalong when iba kan sedang ke improvement di kedang ru ka jing pat ingi bangi implement ni has kam tamasor namar nimyo ek jaka ni kwa ban improve ke system ke jani which ultimately ki consumer kin de ki beneficiary kin yo ke voltage ke bebiang kin yo ke power supply ke bebiang tang wang nimyo ek jaka ban bu ke transformer smart kala de ke private land and ke rem ke jaka so de bon ki nimyo kin de kadon ke jing asor bangin le kata tali number 1 bakal lip lagi kaka in terms of delivery of service ngala ong meneng dan kamban power ban penting kena ba ka jing do like kaka
kadam day bangin la ban ong pi 100%, let's say in reduce in availability kan done at least more than 90%. 95% availability is one of the best. Tinggi irba kan